Om Swastiastu. Idedane sareng sami saniwangian titiang. Sedurung titiang matur lugrayan titiang ngaturang rasa angayu bagil. Majeng rek ide sang yang widiwasa. Riantukan sangkaning selan paswecan ide. Titiang pengkalen idedane sareng sami. Reside mesadu ajeng mabukul iriki. Gumantenipun kemilaten utsawa pidato basa Bali. Sani mempaikatan ring pemardi, wanti warsa, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Wilayah 8, Warsane Mangkin. Dumada pokasan pemardi asa puniki sayan lima kewentenanipun, wastu sida, ngewatuang jagat baline aja. Idedani, ringgalahe sane becik puniki, lugrayati tiang aturan pidato sane memurda. Pemargi sesolahan seni virtual, pinaka sarana kerajinan seni budaya Bali, sajroning pandemi COVID-19. Idedani, yan kemana antuk titiang idedani sampun unik, ning kewentenan pulau Bali ni kebawas pulau wisata budaya, sane sampun kelokah doh kantos kedua negara. Unika sane mawinan, Pulau Bali ini kebas pulau wisata budaya, pulau seni budaya, makamiwah pulau seribu pura. Sakemon rita pengane mangki, pemargi pertunjukan seni budaya Bali, sayan reret. Unika santukan untuk kewentenan COVID-19 puniki. Sakewanten, ya diatum kewentenan mangki. Para yoanu utawi para janda Bali nisam melat pisan melestarian seni budaya Bali melarapan antuk seni virtual sane kemargiang ring dan pasar festival war sekali kali dasar tur ngambil tema kreativitas meretas batas. Sekali sane sampun kauningin sareng sam seni virtual inggih punika seni sane kebaktayan nganggen piranti online. Unika taler, kreativitas meretas batas mearti, sami seniman Bali punika, presiden memargian seni budaya Bali ini, melarapan antuk seni virtual, saha ketah presiden kesaksian oleh sejebak ramu jagat dura negara. Inggih bidane sareng sami saniwangian titiang. Yen catatan titiang pengringkas pidato puniki. Ngiring semeton Bali sareng sam, utamanya ne para keramu Bali ni, mangga semuyuk membela pati, membalik sumpah reng manah soang kayu, menados pemujuk melani jagat druen. Yeni nenten iraga pacang membela pati, pacang nindih jagat Bali ni, pacang rajigang seni budaya Bali ni, sira maleh, sira sane pacang andalah. Nabi ke COVID-19 puniki sane pacang rajigang seni budaya Bali druene. Antuk punika ngiring semeton Bali sareng sam. Utamanya ne para keramu Bali ni mangda presida mulati kauripan santi ring jagat Bali ni punika antuk rajigang seni budaya Bali. Mangda presida mulati kauripan santi kemaripah loh jinawi. Tatan kirang pangan kinung, moksa tang jagadita, yaca iti dharma. Inggih dedane sareng sami saniwangian titiang. Wanta asa punika mungguing atur pidatan titiang. Menawi wenten maka kirang-kirangipun titiang tanlani lungsur agung rene pengampuran. Maka wesanani atur puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.